Helen Keller. Ono najbolje i najlepše ne može se vidjeti, pa čak ni dotaknuti. To se mora osjetiti srcem. Okrenite lice prema suncu i nećete vidjeti senku. Život je ili smela avantura ili ništa. Karakter se ne može razviti u miru i tišini. Samo kroz iskustvo pokušaja i grešaka može se osjećati duša, nadahnuti ambicija i postići uspeh. Ono u čemu smo nekada uživali nikada ne možemo izgubiti. Sve što istinski volimo postaje deo nas. Užasna je stvar moći vidjeti, a nemati viziju. Nikad nemoj da spustiš glavu. Uvijek je drži visoko uzdignutu. Gledaj život pravo u oči. Sve ima svoja čuda, pa čak i tama i tišina. I ja učim u kakvom god stanju bila da to budem i zadovoljna. Možemo postići sve što hoćemo ako smo dovoljno uporni u tome. Sami možemo uraditi jako malo, ali zajedno možemo veoma mnogo. Ići sa prijateljem kroz tamu je bolje nego ići sam putem svetlosti. Optimizam je vera koja vodi do uspeha. Kad nam sreća zatvori jedna vrata, često nam otvori i druga, ali mi ponekad predugo gledamo ona zatvorena i ne vidimo otvorena. Bolje je biti slijep i vidjeti srcem nego imati zdrave oči i ne vidjeti. Najjednostavniji način da budeš srećan je da činiš dobro. Najbolji rezultat obrazovanja je tolerancija. Sreća ne dolazi s polja, već iznutra. Život je niz lekcija koje moraš proživjeti da bi ih razumeo. Kad ispuniš jednu tešku dužnost, sljedeća je uvek lakša. Ne misli o današnjim porazima, već o uspesima koji će doći sutra.